Laban shem Lionel Messi. Hak jingle kai kaban sawan. Nama run sai kendu. Ia katim. Kabasatar pa. Hakane kasamoy. Bat menta kasni. Kadai kasni kabakarpang. Nakabenta Lionel Messi. Tengap yang sobai pi ki parlok syakane ka channel. Bat lada pidi bang thamai hakane ka channel. Ngau pa ban subscribe. Like bat share. Te haoi parlok. Menta kasni. Kadai kasni kabakarpang. Nakabenta Lionel Messi. Namar ba Lionel Messi. Ubade orang yelekai football. Ubakan sai bha ha kapurtai. Uladap live prasnem karta. Bat kabapan sengotunat susu kalong. Kamtam yakinang kersan jong Lionel Messi. Namar bah kaju kasni ka enter memi. Kali yo bandrung syaka round 16. Haka jingle kai FIFA Club World Cup. Dakaba kalala aban kamay. Hadu sanpoin haka group stage. Bat haoy perlok. Haka jingle kai meneman sep. Hapadeng ka enter memi. Persya iya ka Palmeiras. Kane ka jingle kai kalakut haka jingle kai. Da ar la arkul. Kadba ka Porto. Bat ka Al Ali. Kila duno bandrung syaka round 16. Kumjuru ka Atletico Madrid. Bat haoy perlok. Balay nga ong. Bala aban shem Lionel Messi. Haka round 16. Kadaw kalong. Namar ba ka Inter Miami. Kanya kendu iya ka PSG. Kabadey ka tim. Kabaklan bor ba haka ne ka samoy. Bat kabadang syura iya ka Champion League. Hynrei haka football. Nginam laban tim. Ka kapan saja. Te parlok. Nakaliang jongpi. Kumno pisngaw. Hato ka Inter Miami. Kan la nem. Man penlim iya ka PSG. Lane Lionel Messi. Unla nem mantep gol. Hakate ka jingle kai. Sa comment ha comment box. Bat haoy perlok. Hapapai nakaliang jong Messi. Messi umpat jusya eliminate. Haka group stage. Jong kanoko tournament. Haka karier jong Bat kita kilajia. Hadu life license. Bat haka karier jong Lionel Messi. Ulami madan. Hadu shijar sispa nyaw game. Bat praspa nreu ki gol. Laspa prapusau ki assist. Saupusan teli ki trofi. Bat prateli ki Ballon d'Or. Kumjuru kawe ka World Cup. Kublai shibun.